EMA 2017. 16 izvajalcev. 2 predizbora 17. in 18. februarja in finalni izbor 24. februarja 2017. Na prvem predizboru bodo nastopili AMAYA, King Fu, SIRK, NIKA ZORJAN, OMAR NABER, SELL-OUT, TOSCA BIT, ZALA, na drugem predizboru bodo nastopili ALYA, Be Cool, SHAI, KATAYA in DUNCAN KAMAKANA, NUŠKA DRAŠČEK, RAIVEN, KORI, United PANDAZ in ARSELLO featuring VOLASKO.